di na chi no wan kasa young guy won se nipa onya papa eniema wo je ni nyina nye badodi ma utinti yes uda so di na chi bra je very careful ya mompae na yemfa Awurade asem ema yetifo Isran kan ya ho den wa wadin kunin frame santene den so asa bio kwa me bio fa ba mu kasa fie mu kenkan tifo akoma hye wonsa dan ya akoma na atwebia me so asem so ntifo asem nante na opia ya anya yiraba yeda waso Yesu din mu amen amen ya da Awurade ase se Kristo enya maaye na wa ma yakonya biim se yemfa nye yenkwaje ho adwuma yes Bible say atiasefo eni be yi Awurade aye enye awufo yes na okraman a otiase so wonfaso echen jata owu na nyansa so eyesene akode obanyansafo ema ne nane neja enije na obakwasea ehye ne nane neja areho de owo eyi nyansafo nti ososo etwase odane nyansafo yes ade nyina afire Awurade ade nyina adan no ene asema me be ka kiro no abusuafo pe ba bi tena ne tie bi ebra ya duru mu no eye bere bone pa obi tonwum bi se akwantu bi aye betu enye wiasim ha akwantu no bi osro ho akwantu na ye ritu enije bena sadano beye ase ye tu kwan bi na sa kwan no enye asasi so akantu enti ya wa akwantu bi aye betu enye libia akwantu eye wasoro akwantu na ye ritu enije bena sadano beye akwantu na ye tu no wenye America de enye Italy enye German enye Libya we special akwantu bi a edaho ema nipa a special appointment yes na me free ahoyehia kesie mu na kasa kire tiefo nyina encheche bi wo wa ya na ye kire no wa asori ebi wo wa mintimi nsa mfa ma radio tu because de kire na asori no listeners ni ntimi ntibi yes ana ebi so wo wa ye ka no YouTube aha yetimi de koto YouTube ba wona waka no ntimi ntibenya bi wo wa ye ka na asori anake asa be ka ne ha ba mesere se ne ye besua ade kakra abusuafo ba bi ewiase aduru no nipa bi a wote asase wisu no fa hye wutirim se unhia hwe yes unhia hwe hallelujah amen so bi ka tro se unhia bibi awa asase so a ka ne se emo se oboa unhia hwe okra bi ahia hwe wa asase so de okra bi ahia eye ne nkwaje yes de etoso biem aya ya ta kasafa daache odache abusuafo se ye ka daache a odache nya se dabi oba be lawyer obeye MP minister osofo dabi eno nya odache odache eye the next second ahead of you yes enti yesterday the obeye president no eja still ne daache e wona nim e wo se wo su ne daache yes but o tie mi pasem President Mama wotia konya yesterday e wo se wo su ne daache no kwasem pa so de ba wona mfam di anke beka se wo hu ne daache ne daache ne so obeye president but yesterday President Mama onya hu ne daache yes u future the next seconds the next minute edi wanim eno na nipa bi nima this time ye educate ni pase so far as oya doctor oya MP oya minister oya sikanini de wanya daache papa it's never true nya no kre yes enti me ka asama kira wo ne fatu utirim abusuafo akwantuo na ye etu no nipa bi o wasase we su bia you are part of it ka hu bi go to back where you me the power assassin we say this time that you can reject God say he is not your lawyer but you can't reject him say he is not your judge in the judgment day yes what I say yes enti na de nyankopon asem aye choice opa fa umpa emfa aprokus two Awurade de enti o ma ye kan nyankopon asem say we should alert people
Say nipa bete. Yes, just alert me say Amos me kan ote. Yes. Eno kwa na Awurade peti he will question people during the judgment day say brother yampa say uti wiase wante da say Yesu ma ye bi wo ye bebusa wo that could be me TV or radio bi so okay mate na uti da say na ye say ade we ye boni we ye boni ane me TV ento ase etwase Nyankopon asem ne ye ka ewo eman nyina ne ni party ne di dance here. Yes. Just witness to witness people say asem we mete. Na Awurade timi anya agina so ajeje wo. Asem we da. Sembi ba ne nipa de ya bre di agro. Ana yanko Osenkafo Ecclesiastes chapter 4. Mi ya sembi wo ho ne yakoyi bi ewo Isaiah ne yayi bi so edisem. Osenkafo 39 chichemu baako. Ose ohiani isiyefo ne ohene. Yeah. Na mesane me hwe enseso a wo ye no wiase no nyina na hwe. Mesame da mani Solomon ana ekasai. Ya kasa ka Solomon wasema a long story. Bible mu nyina oye baako. Efa sika fam, ahonde fam, anije fam, aware fam bibia mu. Solomon dem baako. Solomon na kasa o yenti asem o se me sa me hwe de yi. Enseso a wo ye no wiase nyina. Enseso a o ye no wiase nyina. Na hwe. Wana wo se won so no nisuo. Wana wo se won so no enisuo. Na woni oretetifo biara. Na sa nipa ni nyina ni abrachechirefo wo asase we so. Na ensesofo ne nsam din no mu no. Enti ensesofo na omu hye nipa so no. Omu nsam din ni nti no. Oni oretetifo bi. Omuni aro chichirefo bia wasase so ana me kanfo awufo owu dada no sene afi wona me befa asem na firi me kasa no ana me kanfo wona wowu dada no sene ya muntie me kirem ho okay me kanfo awufo a wowu dada asase so ya woniema maako enan ana wasase so first one eye onipa aye fa ne bema oba bonsam ana Nyankopon therefore eno to nchen ya wo okra otiase okra otiase eye mimi ni umienu okay 2 okra wowu de wowu eno so ya baako ana 3 okra afen ne ya ba abaye dey abawo no okay but o mo say ade ne nso de otiase sesi eye mimi ni umienu 2 de wowu ana de afen na ya ba abawo no enti Osenkafo kire nsem bi wo na enipa ani maaso ye de enti o chemu miensa no se ose de wowu no saa nipa na wowu dada no omu ma wodi anim kaka no dada no saa nkrofo no e wa asomdie o wa hoto na mami nwuram ho se de wowu no anum mienu nyina na wa hoto enti sofo wata aka saa se ukọ asie ya sesie yekofa achichiwere sie ye hwe posters ni ebi asofo ebi ma himfo different obi ade talent de ho enti Ike kire me ba ko se oye sofo mpo no oye sofo anyinam okọ se waja mic ato waja bible ato waja na soledan ho waja na yere ne ma okọ masa this world is a fucking place any ana last year me can say the world is not friendly because asase we so enipa ma ade bie ni wa e wa asase we so e no wa yonkofa including your body nipa duampo hwa samekasa this word is a fucking word e bia wonte ase sa asase we so enum na ka wo okay enum na fie wo enum na atade wo enum na adwuma wo nanka sa me ne wa betena asase so asase me ba ye ma fa bi de esi abrosan kama fefefe ma dakuriti no kasa hodo efie enema ma ye japade ma ye no asase we so enkatai ma so se metike mu ame ne wutu kwan umo me nkaye se kodru anyankwanta kwa ma ubebum afaso ama me nsa ma fiem kananka anka kana wo so otimi ka chem se miwura enema mfo kai mmeko kubu afaso ebi se mi kobu afaso mi kokun anso no ade ko filling station ko bu petrol gum espake eso air condition atim wantimi amabiyem
akwantu bi aye betu eye wiase mu akwantu no bi aso akwantu na ye betu anije ba na sada no beye sa akwantu na ya ba betu no wase it's not this word enya sa asase we so akwantu na ya ba betu enti sa ufo no wakamfo wo no omuye mienu ya wo awufu a wakoda kom de owasumgie ane say okra wotena asase we so okra wotena asase we so a ofa nyankopon asem ade bo abra etu anamon sa okra ne de ye beka se wakoda kom hallelujah yes wakoda kom owasumgie wasa kofie ana mo nse no so nipa bi owasase we so bi efre wade nchen na bae kwasem pa okra bi owasase we so bi efre wade nchen na bae babre do say ye kon akwantu akoyitu okay hwa me busa mo question ansa na be hu sa Ghana ni tukwa no anaso bi tukwa no na sa nipa kro no wageji ba bi a okọ enti kro na okọ no why na mate se waboaboa no se kro be kra na nipa nko so kra wa Israel kro na ya ayi kra ya ka se enye Nazareth enti tama Yesu soli frɛ ka se ade pabie ni ho a ebetime afiri wa ba na se ye wo kro bi wa asase so ene sa wiase ye tene enye kro bi ani tukwa akoso because akwanto ne bi akwanto bone mewa yes obi na obekọ Rwanda Somalia onko ho ene nkura ntokọ asisu obi ni ho a obete se so obi bekọ kura ntokọ asisu a na oye soja ni na okopata ntokwa obi abetukwa otukwan ahwe ba bi a wokọ no so obenya ahoto yes tu obenya bibi pa dia ba hefa efie wonderful but enti obi epe US akọ okay obi akoja apeja manakọ di enti even Libya kra no mu kọ mu bre onim se nyame na dom no for desert ni su koduru a ne ho beton obeyi enti nipa force se ye beko pasese akwantu na meka wasan akoye mienu ya woni pa bi o mo tia asase su a na ho boaboa o ye nyina na akwantu obetu kwan me ba to mu tie mi wa nipa bi o tia asase we su o boaboa ho obetu kwan na sa akwantu no ana meni se Methodist se Roman for the to nyum se sa akwantu ne de nipa bi anim na nya asase su akantu da bi sa me be ko Togo me be ko German we ye be diburu nya obi be ko China akofa ne ma aba e akwantu papa yes odi sika beba enkremofo ba ko Saudi Arabia so be ko e yakontu papa oba ye be fa na maram odi sika beba e yakontu papa ntinipa people are pressing so mbetimi akobi ebi ko Japan akofa car goose e de aba e yakontu papa yo to mu ncheni yo ba ye ne ye ti asase we so no okra na wo firi mu ko no sa kontu ni mo pai mienu wa pai ebi akontu no omu tukwan akojam ejam akwantu na sa kro no ye friend the city of hell kroni dino no ani wo kro ba akoso a ye friend the city of God the city of heaven yes the city of joy the city of peace tieniyo eyetu entini pa bi o wasa so so anamuntu o wotu no sa enkroni mu ba ako ana wo koso enti sat me busawo awiei akwantuo no wa ho boabo no eye kuro ba so na wo boabo ho akọ rich wa kwantuo no eye kuro no emudi ayen so na wa ho boabo no ekere ai enti wase wona wadi nanim kan no wo wu no sa ankrofo no de wasumadwo ni nyina ne say maka asem bi wo asori dem dia enipa bia bewu no obetane na say na tie obetane aye bonsam anasa obetane aye Jesus asechire ne say Bible na da ho no enipa oba asase su a wanya bone da na ontimi nya bone so da Jesus Christ yes muteni yo ontimi nya bone da na wanka bone so anhwe da Jesus amma ni tirimu da ana bonsam dem so onko ho da Jesus no kwasem 2 Satan asunkuane honhoma na se nipa watama firi enkwagiem a ontumi nsachira na adwen da ontimi oyeraba watama firi enkwagiem ontumi nsachira ana sabia na da bia ye body ne me say if I were to be all the pastors in this world every day evening service morning service I
will mention the lake of fire. Yes. I will mention hell to my members. My boss are going to to them in Solomon who want to so. Now what Jedi say? Hell is real. Hell ho. Jane ho. Hell is real. I am bakrono e ho. Ade bi anyone in dinya day. Yes. Ente ho. Heaven is real and hell is real. I'm telling you something. And that's the time you did boy. Me person me Erade fam so cancer bi kire ni papa. Yes. I'm very serious. And this nipa obewu asase we so wo no asem no kan. Sa nipa obetan ne bonsam anase Jesus. The obetan ne bonsam ye seconds no dan to ho na. O dan to ho a wa bra ba obo ni nyina ye konkluduma o. Konkludua ma o. And this sa okra no obetena asase we so no. Obo ne bra se de opa ye ba question ne frisa. And you want to send who bass as you so. Yes. Because company ya pretty woman. Rules and regulations bylaws a woman. Yen to me matana nya de yepe enti ya ba no mama ya mra. No match le baby ya nka nko ne baby ni kwase ya kako. Your manager, your director, and penifo adwuma ne hye wo munsa. Enti wontimi ntana nya de wo pe. Yes. The same as nipa was as we so no. Enam sa won de ho. Na you be na born wo do bass as we so ntin from head to toe. President to the unknown person and my funny penny obia ni wa yede odene ho. Yes. Obia ni wa odene ho. Yes. And you shall give an account who me no de ma wo no. Bebu ho atan. The rest of your life wa ho odi o de ma wo no. Me say sa asem we mi nya akanda. Wo kura wutimi fama no ahodene ro de ma wo. Yes. Enti wo boa what the be far we no be good or be give account so be mu akonta because rich Sarah den kasa ade ntin wa ade ntimi ntin yes ntimi ntin da enti akwanya bia wanya no ona de amon asem dini pani na me tie preaching bi ho asem ba ko me tie mam yam sheme na there was a time me read this story bi na obabi bema bi ko hu obabi open enti ohun no ka che ne se obekwa koye ne ho ade to de ni kofi na bema ne nsa we ahye my god nja se kwata to ko du fi no ma me mu busa ne se na bema na de ne ba fi no ye kwata wo ana ko busa no man ne se wo ye kwata no se da bi me nya kwata na ye wo me na me nsa ye sei no ko ofie ana ko busa ne ma me se mama e de na me nsa ye sei no se ma me ba ene sa na ye de wuwo ti ma me ni sini trase na wo osu osu ya for some minutes and I feel sure ne ba ne nsa no ka chense me ba fam bone cheme o se mama ma ye dey ade na me fa bone nche no wo se me ana me pira no se oh eye dey no se usu ano se me soja na person do nsa ko shemu enti me try still na person do nsa shem me bua okwan bia so na wo mfa na me se me person hu ade kro na me ja na do nsa shem ne ja na hye wo nsa ti be ye no na nka won sane nyina ya hye na keka bo ma yes say oh mama wa ha me nka wo de fa me hye dem na tumi punum Jeremia e ma me kwa ma mi mpie ka Jeremia ka me suwan ka me jai yes sade no preaching na me te so fo ne ka say na asole baba ako omu ko preaching no an wo te say omu ka hell ho asem kire na no say ndi sane ma we nyina wo bible say enipa wu achi baabi wo ho a nipa ekosofa sei eye wra ana divine revelation ba ko so amti omu ka say akoba ko na o come say ne sofo dinabro ne sofo dinabro an wo say ade wo say ne sofo amprichi da say there is a place here we call it hell and as a lake of fire any people will suffer the rest of their life want to be da share want to be da via prosperity abusafo eda kese bi di yanim ba o successful and sa onipa na wodi yanim kan no emu achem yenu busa say we we kuro no emu de hin wo and the bible say the okra na wonya maaye no de nya wo no sa okra no wakwanya ana omu ma wu no so emu achem yenu de otimi wu awurade mu ne de ono so ye nhira and this okay bible na enchiremu wom e dey repeat membiem we say verse 2 ana me kanfo wu fo wu dada no enti me kanfo wu fo a wu dada se ne kanfo da so tiase no e di kanfo a wo tiase na de oyese won baanu ni nyamaaye na de oyeche omumienu ni nyina enyamaaye gina ho de oyeche omumienu nyina aye okra ye nyanwo no
akra wonya ma asase we so ono de oni problem okay and na me na zekiti ke mos enipa ba wiase be ye de ba wiase be he osenkafo na be kan se wu na se yansie wu ye anka enipa ye be wu na ye koye na bossing na so wo mfa so chen pomba no senkafo ene ko di wachi ko siewu me say ya de tetin ne di wachi ko siewu me say ya de ntokwa ne di wachi ko siewu me say masa wose opomba senka akra oba ne be makoda yo mko yi ni to toilet mu no ya koye na bossing no ne so wo mfa so chen premature baby opomba premature you did 8 months you did 3 months I say ya ko yi good toilet Bible say what ya asase so a wo ba obra se de se wan kasa de wo pe na wo ye no sa akra na ya pon no o ye better than you snow bibawo ibi di ni pe anim eja enyi enne me ye free word na se ba na bra jo mo kase ye no eja so I country bi mu ana pomposo ya kwa mitwe bi yes is eja so wiem del wo se se jam mi African people wo se German eja del wo wiem del ni pe video ni pe dwane if you no akra na bo section no the whole mo twe wiem atene change dane red abusafo Bible say wa oda so tiase na wo tie me ne awie no wo akwanya papa de wo this time Ghana mo de mo check say the nipa si wu this year dey say the nipa si wu this time abusafo me kanya me so no kra kire prophecies ahodo ya check Bible ni history ni di year ba e kan me ensa nyina aboma bibia confirm say the time is what up aso ebra na so and cash bien because say na me check wi ase ni Bible na me nim boni bi afi ni nipa be yo ye ni boni bia wa asase we so afi ni nipa be ye because they say boni akwa to the point say emwa ni nipa danti aka boni be biem because the time of Sodom and Gomorrah emwa eni nipa na dabi krama ni nipa amwa daman de na broso pankwa no wa ba amwa daman Sodom and Gomorrah time enu mpo na Awurade told that say nsuo I bet you abusafo me kan okra kire mo say wonye okra afi no obeba wo dabi ana anya okra wawu entina me kasa kire akra wo mutiase Bible ne bone ma me ensa nipa wawu de otiase ne de wo ba be wo no ana o say de wawu ko no sa nipa no so wonfa so de otiase ene de wo beba no o kan bom no say de yenya ngo no oye better e time mu mienu ebi say okra yenya ngo no ne yemu na tan yes wanya masa siso ebisa asase so ene be fo bone yes enti wa masa si we sunti ne mu na tan two de wa wu ne boni mu ko no wada ne bonsam no kwasam pa wada ne bonsam ebisa atem wachi owu achi adwensa kire ni ho eni ho adwensa kire ni ho eja arawo sam da ho mani pawo arawo sam da ho mani pawo Yesu bo ya kana no pa ya kana wiya mini atie bio ebebi beba osankafo enka semi biem osankafo ka ya kana no pa ya kana wiya mini atie bi hey asam kese bi ebeba ya kana wiya ya kana no pa ya kana na jo Yesu anum asem nanum tom o kan sabre ni be kwa wiya mo nsa ne nso se adifo atufo bebre beba wanka baako wanka mienu bebre wanka miensa wose bebre ababa na mo tene ye Ghana fo nyina me ka asem bia kire mo okra wo tiase na me no kasa wo yes de wo ne boni mo da ne bonsam de wo tene ni mo da ne Yesu de wo ne tene ni mo de ko no ontimi nkoye boni biem no kwasam okoje na ho me da apim de wo ne boni mo so da ne bonsam so ntimi nsacha na adwen biem ana wonya okra afa ni ebe wontimi kasa kire okra wo tiase okra wo aso wuchemi na me ne mo kasa wo sa okra na da so wa akwanya entitie me wona na aka na de ti wa asase we so no eniema ebetimi ama wo nso so sa kwantu na yetu ni kuro no
wako sa kuro boni ni mu yemu bobi so nkyerɛw ɛda kwa Isaiah chapter 5 Isaiah chapter 5 verse number 11 Isaiah chapter 5 verse number 11 wasi woni ona osola no patutu di nsati yes wonnie wona osola no patutu wona osole anopetutu edi nsati mi tie okra na wako na atasase we so no a wonnim sɛ ye wo kyire wo sɛ ya no pawo sɛ ya arowo sɛ mba ko ye me ya wasase we so pa ye sɛ ɛgya wankasa wahwehwɛ emamu ate sɛ de ne James akonya bi no wayi wo ba na wone na wo mma na mato asase masifie mukompene ska wo maka nsum nyina ebi kura wonya ewel wono ba ne ntena ase enka hwe unka nshem sɛ enanwumre na metuka ebi amekwa haba mekwa ebi kura chale na mfa sɛye unka nshem ebi kura obi de wo ka wantimi ankyerɛkyerɛ wo yere ne ade ebi ade nema bi surprise ni mpo wo de asie sɛ dabi no obie so akyɛ wo da surprise no wo kwa aba ye bete sɛ ye be frɛ ofon na fon ne da wo nkyɛ na ebel na wontimi mpike my god masa ko you shall live you shall live just a minute okira wo ti ase awa akwanya ti Awurade asɛm na awie na Awurade yi watayo asembere ba enti wonni wona wosole no patututu Awurade ma wo hoden ensa na odidi akire wono sipe man sampo na wo siri pe ko se ensa be boon na senkote ne benta ne mpinti ne tentebe ne sa wona enyum eginam na wodi asa ne wani agye na Awurade ne wani agye na Awurade ne ya de wonhwe hwehwe na ne nsa no adwuma nso wo hu Awurade nsa no nwuma de wo hu no entagra da dwa aya na wudwane akwahefa sagra inso to na gra da dwa aya na wudwane akwahe ope Awurade chew aya na wudwane akwahe bra aya no pese o mani pakai se mi wo ho nto etoda no wa woso no kakra yes mo da kai mi wo ho anasa mi ni ho Awurade ni ye ne nsa no dwuma de enipa hwehwe this time eja to so mi etu obetumi man yakọ ento aba betumi man yakọ nimdia woni enti ne ko na nimnya sema ye nim enti ya fom asole papa ye nya nkonti ye de kra e ko jam me se asole ba bebrebe ne wo mosofo be ko obunsam jam papa wabeso ne nsa se ne waka no wabeso ne nim no wabone sofo so obunsam ne sofo wadi mabro sofo wadi mabro ntina ba bi wo ho sei ana sofo wanka nkyere sofo tiri mo de me se it will be another war so na wo mienka he ebesa ye ntokwa e wo bunsam jam evisa so na bebrebe ne wo masofo be ko bible no sofo enya wo dia wodi sika no gibi diwie wodi di yanka hwe baka asam ne kire nipa ne se asem bi ba yes to nwane na on dwane mfiri ne boni mu no onya home ma ne kra wodi ka kire no wodi ogi ne sika no wi asem magye ma wie afa mu nkọ ya mu nkọ je ho adwuma efise ja kese bi ba eba wodi ka kire ne keke sister wo tie mi akwanya wo homma na akwanya ne mpo noso eja to so wo say etu obetumi man ko nimdia woni enti enti oba betumi man nakọ enam nimdia woni nti na kombekum na nimonyamfo na fe kombekum na nimonyamfo na so koma de nipa dodo na ni so koma de nipa dodo enti asama do to na konom enti asama do wate na konom mutie wase dia bai asama do wate na konom watira na konom na ahana numbaya na kona nimonyamfo nipa dodo nipa dom ni wona woni president ahemfo lawyers mubekom judges mubekom ministers mubekom bi wase kuni manimunyamfo ni nipa dodo and people are running to hell wase kwan kese ya no de eso no nam so ye de bebre wono nam so ye bebre enta sama do bi nanum ana no pa awianyum won check ni pa mon koji go to G na check 24 hours ni pay wo G pay wo ho mon calculate accident de anyone who normal death mi anka sama so le babo ase ya ya revival abrante mi hia no otwi trotons bra o ma so le wose sofo meba no obesi ma so le down no atwa U10 no sa kofi ade aten ya kwa akobie ne pono abrante ne da fom ne fon da ne nkan na dua ne odi yesi ne nkan obutu ho okọ she okọ
say woni de monka yo one day e dan na obesi mi na na de che ya ade mpanchi woni monka ye say aka one day our day beko asole dan si ho wetwam metikam no brado from sofo eni paso say wona me se hwan eno na besi mi wa asole dan ho musi ne wawu yakwa obutune mpaso ho de den so abranti owu ye presenter ye bota ye nyina ne se afi abano se betinam no ma analysis no dia didin won se wo ka ne rode sere no because rode nim se onim se nipa no be ho a omo body so ye into 7 December na anto mo hey owo so beto abayi wo rode yes asam no beto aka no obi so ya another voting our vote to you obayi and se obi wo ho a 7 January no 7 December say anto no intaba no won to be ohuru hu kwa because one the car say confidence be wu bia nim da why na ka sem ento nim sa fi wo betra radio so nka wa chire nsem yes na confidence dia didin say na rade nim say December anto no ba wonim da no nim no wonim da say nka confidence ni wa ke bi be pe rade chew so man on standing man ko be pa ne chew anan ko be bibia fa ho so masa no wonim say na wadu na mena no pe ai asambi bo papa bushafo ha enne ya wutimi kasa na ya wasa oye obi onye obi a onye obi a be da onye obi a eja to asoma me wo say na wa blow ni pass na wa bire ni pass no de merima hwefom no de merima kese ba hwefom no bra hantanfo ni wase no ba bra ha unim say asema besi ho me de ntia da bia so for wu ana na me bi unim say ye attack nipa ye attack obi a o ba ye check scripture no ane de awurade ka na ya follow asem bia enyi awurade asem so no enya asem sa asem na nya asem papa na efi na suki ko ye bebo awuram ha yes se sia ba bia mo be magana fo nyina mo say ye adomrem especially dentas ya bre na duru ene na me ka chi wo mu o ke me say ye time yo dentas adom na ye be frafram na ha aja aka kitikiti adom na so wie so na de be mo confirm say Yesu mayan aben ne say prophecy no ni nyina fulfill na de Yesu say mo kena asa ebe mo yehu ne say afi time no ni wiase ni nyina apem aye adifo atrofo ebe so le o man nim munteni ye adifo atrofo ebe so le o man nim next week message da ba hopa yes na mo de mo hwe o mabra bo no mo bom aye o mo heaven and o mo enjoy and so hwe o man ni genu mo na ayo mo ahaya no mo ji wo mani o mo have ni o mo ni da so bia bia so o ma ton mo kra sadi fuafrofo na ane aboa no ane asamado ane wo ni satan ebe sole ye campaign tie nyankopon se bi o betimi na atu ni so a Armageddon war no next week meba so yes and this Ghana fo nya hu ni sa akwanto na ye tu no papa na sole abre na so a ana mi bie woni okra wo ti ase ai wo nkwa yes and that's wo ho ma wo kwanya wo ho akwa because me ka sa wie obi akoma ebete enfi na according to history and doctors almost every seconds if you see billions of money people na ewu yes every second we are watch be move bia eni pay we millions na for so aba almost every anko 24 hours no na uncountable people God even just last week round eni pay wu wo Ghana da and last week nkwa me nkwa wo ma me nini mo mo frame na ekoni pa be 10 we mami we sister we mami ni pa wusa ana akaka kra bi aka short period of time ya mfa ni pa nko mo chiri biemu at the same time obi nko obi aye biemu efisa eni pa be wu to the sense unya ba bi mfa ni ntonto wu ya ye nyina be sankremofo wu ya ne de ne ko ana ye nyina ta mu nya ye because rich ebushani ewu mimi de ewu set de ewu ebeneza de ewu entuma ne ko hwan de obi anya time enti ebetwam oboyeso afa obefa ba bia no na ye wale ne ye ye enti aye ni awale be puso eno na Yesu anu asam be bam se bre ni wie duru a obema wode no wagya wade te se de no wabre ne ye no na mpofrem eno se ye beba won so yes
empofrem eja to so me ya tam ninti wo se na asafo de ma no so atemu mu na afi de ntam de difo no be shemu eye ho san kwasasam no be no wadi sam no so mo be sole because obi akura dom na ye nyina ya jibuma konyankopon so eno na Awurade be sole sei na wa sheki ne ho ha do Yes. obe sheki ne ho Awurade be sole funa konya so na wa kire se ono na bo wiase ene de wo mu nyina enti ono ankasa so obe pra de nyina fra asase so no We pra mo. Awurade hu yemobo amen eja to asoma me wo se na onyankopon konkron ate ne ho tene ni mu na onyankopon konkron ate ne ho tene ni mu na enwama be di se wona dwudi bia na enwama be di se wona didi bia na ananafo di time difo manfo so na ananafo di tamfo ana amanfo so wonue wona wu sem ho ma atwem mu yo wonne wona wade de yi awu sem ho ma twen de bay amu yo no de tiase nam ntampe ho ma atwe bone eja ye beto so Powerful message. wade entiase nam ntampe ho ma atwe bone verse 20 waduma wo ye no wiase nyina eya ade a ede bone bagana de promote bone wo Ghana bra Yaba. manager lawyer judge yes ha you can't face your judgment Yaba for no. ade bone atwe bone bankra so atwe bone ba mabawa so atwe bone ba mbrante so eno ana wani je ho I bet. don't forget say you shall face that judgment you shall face it one day you shall leave all your girlfriends you shall leave all your Land Cruisers yes you shall leave all your solid buildings and you go for that journey you go for that journey brother obia no Awurade tan wa asase we su wo wase wa wote aseni da so ho ma wo eya asema ye kan ye mu na de wo kwaje beba wo Yesu mfiri soro mesi fom emejina onim se hey sachara wa adwen da onka wanam na sampaka fo so a ebi beka na wia ebi beka na abrante bi wa estate anopa bia me hu sa bra ni gina ho no oprichi na ntoma fira no ahomache no oprichi minimu ma bi so ahomache bia no so kuta megaphone wo Africa na ya kan bi radio so awiei meguso ameka sei efra no pa bedru sabre enkrofo aprichi na afa na duru mi so obi be picha ahomache mi pon obi beto aso another radio eni pa be pichi 24 hours ebi ko WhatsApp ebi ko Facebook ebi ko Twitter Instagram different ways plus ahomache popo night no coffee no bi say gina ho no oka Yesu bo ha busafo menu krabro mi busam sa confidence boy no obewu no 1 billion dan account man na ya hwan dia you obedi na chiraba no befa aya hwan dia obedi na chiraba no dia Jesus hey answer na wawo onu na obaya ukwandia evisa samadowa mini ayawi kwai yamfasika yashi woho se wuda na dianchi wan na wukọ busa wo se wuka wonsagu wubu a wo beyedai papa wo ya to atwa abawie ye adwuma wo ya to atwa enu ti hwehwe rade ha osofo ebedu brebi mi nkuta microphone preach biem mi nso mic mu biem taxi driver ebedu brebi stia no nso mu biem nas ebedu brebi nso panie mu biem oh my god sadia wo dress obi amoche edo bi sha fridge no one day another person ebe pai mu so de wa se baby yes we shall leave it bitaho no one the word is not friendly no one asaso no bia ni ayonkofo wo wonim wo bia akra wo ti ase awie wo akwanya ya kan dia ya kyerɛw ya kasa kyerɛw no wo aso enti adisam enso anu ni nyina so mo be serious mo kan se de wo aso ontie dia na se woni pa bi wo asase we so mo ni dia aso sister wo te kam who see from me ka kyerɛw obi kunu na adi akye ni jai na chidi yes obi yiri na adi na chini jai na chidi su jai la enani wo mani pada bia o enani wo mani pa bia
awie na ye wakonya enya wadwen se bia bejale ada ho obeyale ada ho ansa na wawu enka nhyem enye nyina na beyade o enye nyina na benya accident enye nyina na bebo yetuo enti wodie no ebia wokoda na ho nsole enti ankasa ho den emfa no anye jiwani anye ne bebu atan na de yi atan ene obanyansafo befa no wanya home amane kra Yes. ti Bible say eni so ade hunu eye onyansani se dayeso ba okwase de ye ne sa agoro na onyansani bia bunu se wonim hwe na obakwase bunu se oni nyansafo so no so ne de wasai enti wo se me yodefo menya me ho me nya hwe rich sa woni o mane hunufo odagani ani mo broni Yes. bra de onya mobo ani de wo ankwaje mo ni daso ebire samnie maka de ya akyerew onipa fanenya ho me ma okra Yes. onipa fanenya ho to ma okra okra pu na ko fama ne e ma okra Ewade nhyiraw na onye okese e wo Yesu die